Ida Fima Kunga Munina Dawasio. Yeah, that's it. Masa baby won I who don't hear. Na yɛbɛsɛ yɛ we de entertainment anemo sɛbɛ ɔmo bɔ mbɛba with film enti yɛsi afufufuro mu na 2nd January awurade ayɛ bebree but ɛdɛ no plans 2024 yi ɛdɛ na wo hwɛ animu they want to me anye 2023 no ɛdɛ na wo yɛ de nti ne year want to me anye ti dɛ na wo hwɛ animu wɔ 2024 yi mu na sa yɛ election year no so no ɛdɛ na wo expect ɛwɔ hɔ mema yɛ focus ni nyanya election no wa bra bomu ana de na wo ye entie mu kura we me enche e wo ho ba pa se be ya afoforo nso e betimi abanti me bie phone lines no wadaroma na ye ne ye ho adi enkomo bia wo de bia be ye de betu ebeboa me ama me so metimi ehunu de me so me pese me ye so atiase ye de bi ka bi de ho ne ye bi de afiri mu ne ade na timi aboa numbers ne 0302 211 701 702 703 to 4 0302 211 701 702 703 704 me do for baby I will be a frame na chere we expectation 2024 na erade sun to nhira no enwu so ka ne biemu so say 2024 yi Ghana eni da kwan say December 7th e beto aba ayi mampani ene mrahye bedwafo eno so dey na wo expect e wo ho ene wo ankasa nso wabra bomu ti e bie phone lines no from Mrs. na ansa na course no be na mamenda Jangon energy drink for ase we obi a we adwumaden driver mate ana sporting activity bia wunya no woye no wuhia se apre bia wunya hoden sonko na wode eye wadwuma ti de wuhia so we mason so we carpenter we aso gina even ye di dwa ti abonten ton ne ma no ne ade no we an be show sa na fe wa mre no wa bre Mr. Wunya Jango energy drink no mo a who said de bia wo energy level no e different kra na de man down so e wo energy drinks ahodo mu no say we ye wo B3 B5 B6 ni B12 and so e wo mu a e boy ye party Wunya Jango energy drink wo ba bia tobi nenom na ma more energy na fa ye wadwuma FDA for age enka we atum Piwak Healthcare womo 3P garlic mixture 100% garlic na yachin nso bia nka ho ene gya bia nso nka ne da nti garlic no anu wo chinchin mu e de nnu ahodo afrafra mu a abaye 3P garlic mixture na boost immune system no brebre mu jabro so ase oba obunsa menstrual pain wonom 3P garlic mixture wo high sugar level so ana numbness on sanu na 83 Mr. Nom 3P garlic mixture obi amoduo asthma ni stroke how wonom 3P garlic mixture no asanya we na mebosue ebekọ kuma se hwehwe 3P wo Dani Heba ene Colinac honso abetsam Heba takrade AA Mensa sunyane Green Light Pharmacy so ebi wo ho Frepiwak Natural Health was 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 021 0201 000 021 now when Piwak Natural Health for so edi enkomo ya do mase so aside dey ahye afe foforo no so emunti me order for bi e line no eso na memo akwa abado Badwam TV me do for memo akwa aba okay yebe na yenya no BMT say we try so 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 our expectation in 2024 election year mun so and yes you know e dan e na wo hwe ni mu plans bay e na wo ye say o 2024 bibia ebe ye kama bra awrade nso bambo no ye kese e wo ye nso nti utimi efre na onso de odie no eba na anopa no before mesa call line no so ebiem no anopa no ye di enkomo
fa yesi afifufuro mu de onso betumi aye nti plans no ebie ene se at least susu adaka de sa de na yo ya susu adaka wate now de every day unisika every day be out there 5 cedi for 5 cedi to every day ya me ya adoma 31st December 2024 free neka de 5 cedi every day no sika unyai neka kire me eboa pa mason carpenter okada ya yanka se ye adwuma no ya adwin nyina ne se ye niska because sika no unya ne bum ba wo every day wo kwa adwuma unya sa sika no nti wo mu ne se ye sika e bi enne wakọ ye adwuma ye ba day bu anya 100 cedis ana 200 nti we kono awuto na nti wo be wie day no e bi ana akoka be 150 cedis wo be yi akohoma no ne ade nti wo ya na ye ketwa na echina saba ayo safe sha Mr. Yibi to ho o de 5 cedi yibi to ho nti phone lines no me sa mo so bi mo ho 03 obi wo ahoma no so me do me mo awo akwaba ya no me das pa afishia panso afisa se na nkwane ahoden wo ho amen afisa be na mo da so ye adwuma pa amaye yina ya hwesofo no ya das Adom TV de sa Adom TV amba Ghana de mi hu de ye ba ye nyami hira mo papa be me na wo frefi hia no pay ya fere me Dixon Alaba me firisi Gavin consequence Asante Regan mo ya das e de no wani so ade hunu consequence organizer o ya de organizer NDC organizer oh yo okay ya yo ti de si wani so mojima den amoye nti mama Ghana babi ayemere maye pa because mo amodi bo ajankane woma moborofo no me bompa ehyen yakopon omma mo sa adwene na nkochiri na fere ne mechiri nkofo se mbo abia mo nso mo pese mo baso mo sine na motimi bo aye na se de yani bi no na motimi aboye ya da se ya hu se nyam ntira kwara ka mamo pone ayetimi de ka nye de babani nche no so ya da se nti no one was expectation oh I'm expecting no yo ya da se papa enti unso betimi afre abasubi na unso de wo hwe ni mo na ahafo aliscopi na wono edene de aba ewa hai honorable Yusuf Ibrahim na ochia no ene assemblyman do my electoral areas Tifin North ahafo Kenya se number 1 ochia wo mo aliscopi de no edofo mema wo official pa. Hello. Me mo official pa. Good morning, ma. Me jo so papa na anope free he. Me free bolga. Bolga. Na what to say? Boko. De nyame ase papa. I want ne wo hakaka. Wo ho na ha de ahahye pa, ahahye. Hamata no ekuye. Erade de ne niam edoso. Ahahye pa wo su a wo ho no. Ma membo sutew. Abosutew. Mo station is station I think we started here is over 20 years in. But omo aya no mba omo se omo ye doctors no. Afu omo me si wo omo. Ebinu wo ho a omo boa. Me pese me di me dey to ga. But ni pakro no pese wo ye investigation mutimi ringe me number ya me dey ringe. Ono no so a friend Dr. Dawood. Me timi free bolga hasi. Me frewa kudu o hospital ho Kumasi. Me fala mo tua a lot of money sa finally me kudu mo one castle consulting room hono. Mo si me tua 4,000. E ba cho. Papa we. Nya botre mame. Doctor what say oba ye hey. Oba no omo station hey. Like when I'm doing the number no. Dr. Dawood. Dr. Dawood. Yeah, ni interview ana. Yes, na mo nenu din komo said ye kingdom foi ba so na ye din komo din. Na ga send you no wa beto airtime. Oh, e bi mo beto airtime. Okay. Thank you for no mo hwe o about ono no the particularly the idea what the year man.
Nti on ka say 4,000 but I can pay half. And I me tia half no. And o ma me no bi. Me de buy just because of BPO. Me buy mbenu madru no afi the air west. And my friend ka no say I should quickly stop and no. Na me friend no in some hours bi. Obe send different one. Me friend no be 2 days no pick obe send any. Bosumi ni bibi me that one I'm still having the BP full and cross checking. Me friend ko fa bi. Oh. What me sika nyina di. And no egum ha sei. Opa me twene nyina agram. Ma de o ka cha men tun men ja kwa nanka me fa na akwa she because e do so do. Me pacho Stefano Mr. Jene number no na ye wi a ya friend no na ye de ama client service. Na ya to aso wo hono mo pa na me say I think that's right. Kafra papa you say that's your station is station na me hwe me say all what is coming to that station a good amoni mu pa na ode no ho wa ye no ho aponchi bia ye ho odwan bi aba be dada ya na ye ko hono ma nipa ho bebre and you are doing the wrong thing. Kafra pa me so hwe ho ye ya hwe nkwanhia nso na emo me pa cha pa hwe nkwanhia any health tips are ye de a brain so be boa pa why enti we dey fa che enti sa ne ma ni nyina so ya ye check ansa e na omo ban so FDA approve no ne ade enti ye de omo ban ko ade a na ye ni omo nkrata no e che se FDA approve dem so omo kodu ho na adan bibi foforo de no ye enti men kan mo ha but ye da se so atwen adwen esi so ye mpa ye ne se afi no enima bi etisa no emma because apomodin de ye enti men toto no asesa ye da se so atwen adwensi so ye da se papa enti ye be phone lines no expectation ma wo ho ne 2024 election year yum ni ade nti also betimi abaso bi na fe ene wadi nkomo 0302217017027003 ana 704 for so me do for me mo akwa ba mo afishia pa Mini aba mejo so afin kometo ye mfie so afisa se na nkwa woni wo ho ye nyina etinkwam amen na multimedia ne Adom TV so makomo nimpa edas owi asimu na Ghana so abeya somdwe man a ye nyina ye ni age ona bo asieduni baby ani anwa so be kwai NDC conference organizer na anopa ma ba makachia akwanya amode amagana for say dem we chef shapa na we expect in 2024 no if you to jano na me so baba so na mini aba akwanya ya menye de mefa akwanya so na Nyankopon ase say yekura ye nkwam na fi me national chairman NDC national chairman Yura Johnson asidu nketia babi obi ame manafishia pa ene regional chairman Bigedu NDC Western North Regional Chairman and Hotel Ma Teresa Michio Monso. Any NDC a man yina kanka near Matita for any campaign tima or more baby any you also the quiet Chairman Roxon. Any of Mama Kagan and see me youth organizer, me deputy, your witness. Michio Bibia say, Officer say, Nina, NDC and when not Minia. Mefa a quenya so, Lamin Sregana by say. 2024 ye me frɛ Ghana ban efe obema na ni akoku kwakuafo ho san se me so aha na me so me bɔ me sese me hwɛ kwakuafo ebro mo bre kuku rose ananka enka ne John Dramani Mahama ye former president onobo se dwamra na sunti no ye da se ye fancy na de you are me history ne de anwade ye da se papa we de na America tuwa bi na ye wona na efese eni mu disa nkomo na monsoma ya ma ye fe me ye sure se na bi mu akiri mo fa nche ye mpa emre ba mu bia ye behwe na ye ne mo anya nkita hodie ye da se aha da brema kwan na ye nkomo yi me de asie bi de afia amankwa ta maklom pensempensemu etwaso